TOTO, yang glow tala teo kia. Yang glow ya koi ave matai ni. Hai sinai tutupau. Hai dali masin. Sorry tuai. FEINGA hai mola liu. Miss MMD ke tak lungai pun. Tak kasih aku tak lungai. Krim finding lagi. Ha, kau mahal for krim yang ni. Lakang hina ni ya. Ngai tai mahal mo krim ni TUPE kita lah pe. Mana kita ngai? Ah, tak mai fuhere. Ya que foi na impulse. Hua. Ai, malavina falaula. Ai, foto puato e vai. O fefe. Alpe ulu ye ari tamine. Be my big guy. Tama India. Ay, anete vave pusiaki ele no tu FUA. Ay, malavina falaula. Jana ifo. Langi mola TOKI hawa. Ato tamo ele no pong ye. Finally. Hai tina metolo. Fufu itu lah. Tuma. Hai kau lah kali. Milik sate kilinda fisi hoi. Kau habu mau beli nol sewa ma fufu mama tola tani mah. Tani ma fa lo ya lo sei na gi tani man foi mama ana tu mari fo bia. Foi mama na ha wa. Ko le mari ake ma mari to o wa no se ba foi mama ko ya na ma eti be ma ge hangin do foi mama ko le ti ta na ma o moria. Ake ki bai. Aku tak manong. Halo, aku diri lah. Wai mau panga. Kamang no fa vale lau. Mate vale lau kia ya Amerika. Australia New Zealand. Ada ilang hatiri lah. Ofa biasi suka ko. Hai. Sai. Veo ngani ai. Agi ai fu sei ki tono. Mau lau kia. Ni, kami aku gitu mak ai foi mea. Oh, fu matai kolu kalu ata mau tai kere, he? Ai whanonga mafi, salote tufunga, at whampo, kaola, kaleka, milika. Ako yo ya to mohingo, ako yo ilabu hami, ako yo seo ka mautolo. But welcome to all of you who are still tuning in from wherever you are.
Sai, ko tau live koe poni. Pea ke. Ko tau live koe poni. Kono moni ko tau live pe ya tirila. Pea moe. Ripaanga. Kono inga ko. Ko pa ia mono no whakasio a foi live he Facebook ka. Foi live o sai. Ki whanonga kau ka tirila. Ibe ia foi live o sai he. Alo atu ki he. Alo pau kai ki hanga whakalaki ka kaise nau ita he. Kono inga ka nau tuyo nau su. Ko tuki masi teo ita mo hik live ka tirila he. Ka koe poni o whi mau. Toko katoa mo ita ka tirila. Tau tau ia ke tawhaki. Ka mau ki whanonga mai be hange be mo whanonga whananga koe ka momohe. Ko ngā ko tui pe e ose live poni. Ke love us look at life from a different point of view. Alright? Sai. Em lai. Mana tu ia Jenny he. Ko ki mau tau ko ta vena tā ka Jenny. Na mau tā mai ka te au. O tala mai. I feel brand new. Hanga he whine o puhi i atu ngahi fukulo tā au pe holo ngai tau whei i ama ngai. Hanga ko ia he. And you feel renewed in your body and spirit. Pea ko ia ko taha ngai mea ko wako me whine ko ni he mawhasesini. Ko ne tala mai. Always try to look at the bright side of things. Niongoe, ngahi palaku mga whawanu tau wa ai. Ka tau sio pe ka whailelei, he? Sai, I have to admit, na ma friend mo te lila, e FAKAMAAMA koe Facebook ka ako, Facebook ka hua no tahaua, he? Pea na e friend mai whine ko ni, she was always polite, she was always commenting. One of the things that ne kai haase ak foi mafu. Ko ne comment lelei mau pe ke wongi tamai ki pe comment mai a kia te au he. Mana tu tau mai vai anga. Ko tau whanau. Masi ko ne comment mai vai ki tamasi he mo ki tahine. Mani mo o siongo i ewe hange ko au ni ko fu queen mother ya ka princess mo princess. Because that's how she commented about my children. I time ko na fitala ke mo tilila wana tawa. Kone NGAUE ko na whai, she was doing a lot of things. Whanki business ke he pe mahalo koe. Mo tolu na mau il nai. Ai kaue whatau mai koe ika he. Ka koe mena o sa iai. Ane ngahe siweri. He. Mo seo mai ke fo siweri kono kou tui. Nane ngahe ngai fo i siweri me kristala. Aia nane ko navy blue eh. Pea moho no ki foi matching earring he. Pea koe nau eke at o whiha panta mai te au noa Amerika. Mantu i fok nau solo mami taim ko hai. So it took me almost the whole year to put aside the $1. Ko ngapa koe ha ko mamai he ni ngai komen lele ki o ngongi tamai ki. O whai pe hono TANAKI foi te au noa ta he nau whima foi ua he. Lan pulo mo lan kulokula. Pea whai pe o mao sendi, mana os give up e iau. Ne pe he ea po kong mo onbo ho loi. A wale e talat ka nau tolu he. Ko en ko sendi nok mao. Kia mai ke ta ia te sendi. Pea ko ke tau hi, ka tau ngai siweri. I give them away, but I keep. A mea ko ni o mai. Tai mo tau pea ko tu e mea ko ni. I think of her. He. Pea, nau tu e foi siweri. Ke mea e la re kau taka lo ni nai whai. Pea nai palangi nai rea mai. Mantu whakau palangi na ngalo he. Tamai a, oh, ngi la ho fo i kahoa. Ko peangi. Thank you. Tamai e ia. Nai whiha ko tangi. Te awal noa Amerika. Ai fo i kahoa ko fo i string e mahalo whiha. Moi fo i matching earring. Tamai ko. Tamai palangi. Oh, ko kuki NGAUE he tawhaki. Side hustle. Hustle, side hustle. Ko e. Ko whakatau e kristala. Pa te tat ka te koe.
Ko foi kristala, foi string e taha ko tola tani manusila. Oh my gosh. Ko piang, are you for real? To hagi vini mo to ai, mea mene ka to hangia keyring he. Tamai unmai, ko unan ne pepe mai mea. Look, it's the same. Ko piang, ai aku ke pehe ko he. Ko mea, ma ape he, tamai oh yeah. Ko tinggal online de la fata mai fu, mea hangia fu sein lo hango mamani. And then perhaps to cut up and make this. You know, time ko ni he. Ko sto fu banga ti vilai. Ka kono moni, she did a good job. Perché che to kanga uia. Ke lau at parang ko ni he ta ma ka futura ge wilu. Ko pau ko me aya ni hango ni laya ko tala tani ma no sila I for string ko he. Like na asto don't go ita hango mo tolu he. However, like Jenny said, always trying to look at the good side of things. Uraki na sio. This comes from one of my good Facebook friends, and therefore it makes the necklace more meaningful, more valuable. Because friendship here, you cannot somehow NGAAHI friendship. But the tawa be devil no America. The time that NGAAHI, she was thinking of flow. She was thinking how beautiful she'll look in this. Come in and I'll go on a mai. When I get you, I can be good to you. Okay, I'm going to see my life on you. Come to Elon Nepon. I'm there. Okay, I'm there. FUA Inga. It's only a piece of jewelry. When I die, I can give it to my children. I have no taste of jewelry and another different here from mine. But for now, I'm wearing it with pride because it was given to me by somebody who was very kind to my children. Sai mai mafio motilira. Hangi LAULAU. Ki foi mea whelave mo siweri. Ka koe ka mana tu he. Ka te algo civilere ko he HALA he. Ka te leleat pa te ngaloi ke indicate ka te tawhaukuida awhi he. Te toi leleat ki taia he tau don't get stop. Ka te alwira ai hango LAULAU ka palangi ka welai. Ai pekida ki foi LA stop eh. Ki roll back ai. Ostam ke te fail. But the more te out MAI. The MAI has yana, you passed. Ko tang, oh, but I forgot to. Fai long ai mui he. I forgot to mau e ka o e roll le vai. Te mo whatonga e tarigo e ta wha civilere. Den talat. Ka pau, he kaki he make up for mistake o vai tolu. Ka te ke tō. Ka pau te ke, ka pau te ke ai e over mistake he tolu. Te ke tō. Ka pau, te ke ai big mistake. I tolu whai ke lalo, te ke lava. Pako siat ke hanga koe tau mo ui. Pai hanga koe, a whio mea e ki ka tau tolu. Palo pe o ne, o pe he ne siri I tau tolu, he? I'm sure. Au kai ko tolu ia he, whi hala ki a hau tu o whiha masi. Ka ko tu beo ne mai noi. He na mi ngai tau tolu. Ne mai noi how it is. How hard it is. When I pe, e kse o gatiri la, he? Hangi pene na masivilere. Pa koe fo I whi hala ki ne taha. Ai lau kone whimatua kau ke kaua.
I made a mental note, Sai, fine, Mike. How are you? Bekiaka, sorry. Yo, I tangata iki, time na si Whaiagoe putuka Aklis Pohiva when he passed away. Namu ilo tapenak for tohna, he went viral. Everybody shared that title for tohi, the Prime Minister with no home. Yeah, I think it was one of my greatest pieces of writing I'd ever written. When I share all over in the internet, especially our people. Pagoya. Oh, what do we go? Toi material. Kondala maien. Elawa ki share o tohi ke pesko ai. Pato global kaporea. Patang. Yok sai fafofa. Oscar. I felt it a while, Go to gi ho ada ke pesko pato. Go so da o kwet na gi na ya share tohi. Then I be a copy and paste it. Be yeni bere na tohi at legi ai. Dilila. Take the post down. Tohi lalo. You should have given credit to me. Because everybody knows that I wrote it. I don't be here repost it. But I give credit gone of Hatohi. But God for my mole mai. Pandamai I beg a alwo. I probably you beg in the 80 for me. Or sit of guy. No, it's all right. Talk glad. If you are lucky, I know I civilized any. Mantu kena POTO KETAU ya. Pakai TUPE FEALA kia tirila hek tohi FUA, which means okay pass kia tirila. That is why tonight I will speak on her behalf. Sai hanggo laga nai. Koe FEAKO'AKI. Naiua, here is one. HONO main ini mo lue. Ki kof pala ku, mo se magi ki kof. Ostan dabe ni ma pe ma fe fini to la hive, ma se ko te awa. Ka ko kum fa kof ko ge match. Ka to o kof ko to ha me nga fo kete ne lipi. Quand on a fait la vie, il faut tout, il faut blue, jewelry, got to la. Sai, que faut si well. L'ancolocula, ania, et tout ma miss MMT. Ma tout go fare colomo, timi. Coe, MMT, fare colo MMT. Mate, ma atupa. Sai, dai ne coi nga, how I miss MMT, LOTO. O fai ki frameite, dedicated for he. Talunga ko ni ka ko tirila ko katinian na fa comment me dan ta tol ta fa now fu fe finya nia and she will wear that jewelry on her neck. Okay, sai nia aya ke volume ke long mo la ko talunga to ngao na nia e fo talunga ko ni amo o te mo sim do ke ni haka. Maksud mana ke fialele, kami ambil mahuna, fialele, nia, kewe ni ania, pakai lue manga fa si imai nia hangi hamisi nia, tahu siapa nia, nia, cue the music and start. I'm ready to shoot you nia. Wow.
MILIONA. Oa. Foi SIOLA'A. Oa MILIONA. Kula ipe me ako to fale. Cậu tông TUPE LAULAU hồng hậu háo Mỹ ta de this MNT for a plan ania kin takon ke hoi ho momole que alguien me conoce fiel Yo tilila nete que lava hawa ta ko la mano ka viu ka taimini Faya sa o se hawa va te ya ka viu ya ta piangi mai ko ania fie malo Hello. Hi, Lilo. Thank you for your jewelry. Thank you for my jewelry. Near Faith. Say. Taimana matega agrisi tapange moya. Kaka tonga tenta yongoi. Ketau ki malave pe. When I think of him, and the feel of void, emptiness in my heart. It's like Tomo will never be the same again without him. And now, at least, time that Mama Atwai, like Kawa, Dilila advocate like, Aki Kavinga ko at least, Takoni e Masiga. And I followed her on the morning. Then NGAAHI and I love her. NGAAHI lele. What do you Oh, allow. Kafo. Kalaula. Going I couldn't back the little. I've gone day night. No, it. Why? My life is ugly.
They did it out of love. Kung ane my family. Hilip matae tangataiki. The whole of Tonga, the community. Kai be me out KETAU. Kung ai pat kaloni. Kung talat be. Kung pat kalonien. Famanato aki. Aglisi pohiva. Pat toko lai mon ma pat fatau lai. Kung ingabe ko ya. Mapake faka ki ala. Tau ki manatui. Ini ngai toonga. Ini ofake masiva. Ini anga fatau ki lalo. And Delilah was the one in Malanga FEINGA. And in MAI LOTO KAKAI all over the world. Now, if he were to come back, what are you going to say to him? Delilah? Hangi ko lau. Owa lau kaf. Ka LAULAU. Ko sio atu ke kakai toko lahi. Kai whakahange ria tiri lau whangiriho na mawai. Tola te au, tola oni mano. Ko lia tiri lau afe. Yeah, oh, masiva. The very people she was trying to help. And I know how you feel because I was on the same boat. I go wako experience the leat Japan. I think could almost stuck mea. I feel mea loving with public. Now the best thing to do, Delilah, is say sorry. Things didn't turn out the way to be. Because we are all human. We all make mistakes. And the tau manu ia. Ko ngā ko tau. Whewei toka iaki whātonga. Ko tau o sianga pe tau tolo e masiva. Tā matakari e mamani. E ango tonga. Mate mai tonga. Kai ko tamate e tonga tirira. My best advice is to own up. And the first step is acknowledge the mistake. Hangi beko. Lele very funny. Mo ilo mago mainan was for to HONO. I told him I'll keep refunding $1 a week until ko ose money. And I am happy with what I'm doing. I'll tell you a miracle. Nakbehe peteu mo'ui mawhanau. Tukuangi welfare last month. Kono nga nau SIO. Yang fefeu ki lava. Refunding kakai. Nyoya.
But I can tell you, there's a miracle. We still have a roof over our head. We still have a bread on the table. There is a miracle. When I said, I'm sorry. POTO family LAULAU. We are so lucky. We are Tongans. Kodoiga. Nengo. Masiba. Ne ango. I love that to say sorry. Osia. Ngalo me akotoa. Especially when I saw even her own relatives put her down. Kamu mana tu etalanoa. Fifine FEAKO'AKI FEAKO'AKI. TANAKI. Koya hawa TOKI work for maka. Kainga kai LOTO HIA KETAU for maka tolonga atirila. Because I'm not perfect. Historia. And some of the things that I did, only myself and God know about it. I'm not perfect myself. I'm doing a lot of work. Fallacy. Throw himself down. Going HALA. Ko feel lot to an hour. Na hoi FUA kai otua. Ko lot go admit. How humanity or mistakes is. Kamata for this time. Do something that will make everybody proud. Then they will forget. People can forget. People can forgive. They can forget. Kainga. Don't be talat. Kabaw ko la pa mo uwi. Okay, refund be kainga ka iliri. Oku ikai hamea if I got takeki. The Lord ko ne osfol nai. Kabaw ko manupunay. Ataw ne fafanga he. Pato ha ka fanga taka ni ngai foot. Pele ofanga. Ko yai ayo mo tui kilai. Kon mole is part of life. Loss. Me mau inga be for experience ko na ako mo senti mo tilila. Ko ha me mo wako me ai. O to FAIA. Foki beke fola. O ku ma o ma he kakawa o mana. You know. Delila is not God. Delila is not perfect. Delila is only a human being like yourself and myself. You know? I'm lying. I'm never going to get down or get voice ready. I said, don't be you confront that Delila. Ko FEINGA beke mai no.
Whenga weke o SIO. Ke ngai mea lelei. Ka pau koe maoni o tonga pe tani manu sila ki fo string e ta. Ko os mamafa fe unga pe tawang no Amerikaya. Pea mohono nima na ngāhi aki. By the touch of the master's hand. Kono inga, she made it. Ake nima tirila for myself. Okay? Tako ia ko pehe. Kakai tonga. We, humanity, he? Kapau nei hange. Hai o tu ako tau tolu. Pasi, for Lord, os. Ka iloa humankind from earth. No more. Kakono inga. Kau tua ofa fakataki. Never ending. Pain behave, we too can do the same. Kamari mali amonto atirira. Ala moni mamdo ngaue. Taka Jenny, ka te whika Jenny mo taka Jenny ke ne hanga whamanu ia I hamu ngaue. I tell you, te lava pe mo ui like myself. Pea ke lava pe, mo tirila, whiwhane pangai kakai, even if it may take the rest of your life. It's alright, because te ke live, peko whiwhine tawa taina, one day at a time. Things could have been worse, Tilila, but it's not. Manatui. It takes two to tango. Koseniti for matai wire, head and tail. Kakai, if that for me mahuingawani. Sometimes it's not Tilila that makes us angry. It is our expectations. O tau ate sile ni he, pea tau expect ke mau mai e nere hai ko hatoi tapo a Tilila. She's only a human being like you and me. It's our expectation that make us disappointed. Come on, the ribi that sent this Tilila. Pa ma mo pea masi he. Ma pea ki Christmas. When you take the fato ngai, they will go you expect something, that's when it happens. Pea the tauben of Mali. If you go into a relationship expecting the world from your partner, oh no, it's not going to work. And then you go to the social worker and counselor. Oh, my wife, she did this and that's why, because she did this and she did that. No, you first look at yourself. But you're right, I mean, like you expect in this relationship. And what did you put in? Sometimes in expectations are unrealistic. We need to bring our expectations down and make it realistic. Feel devastated. Ini beheu tau ki solid pe tau tau. Pe aku mau hatu. Pe aku mau vai. Pe aku mau. It doesn't make a difference. It doesn't even move you one bit. Ko tanga responsible, he? Ko mai na ba na mai usato ke vakau alivo ke ngoto. Kapau dito. Ko sabi ko fini mo tu ai meri mo. Kaki geria ta mai ke kakau mai. Kakita manga hatu. That is so sad, eh? Hanga be tonga. Tuko hifa tonga. Hangi be mea tirila fai. Tam de be tirila tonga, eh? And it works the both ways. Peni be kata mai lele ya tau tau. Tau ala tau ni.
tulo. Sai. Whakaosi. Ka palewa kau haliri. Peko tong tupe. Whatever it is. Ko ikmait mo tolo. Ki mo hao ki wharekolo awane timi. MMT. Ai ko kau whiwhine o ni. O ngauri. Ai ta whiwa ngau. Tō tāpe. Kau ngau mao tolai. O no ngiau. E mahina wha. Pai te ria tā whiwa ngau mahina. Mahina hoko pe te maa o no ngiau. Mahina hoko anata o no ngiau. Te maa whi o no ngiau he mahina wha. Ai ako tā whiwa ngau diu ngau. Sai, kuma o se le me ako ni sune. Successful. SIOLA'A, successful. Mung se he post a ni alhake. Aiola ko ia ku SESELE akma ka whiwhine ko ni whaikola. It's unbelievable. Ko wā mama. Ai mau SESELE he mahina. Te moi tamahono wau laumana. Mo pehe. Ko hame ako me whi. Me he NGAUE. Hange ko lau e ki kapita. Ka whisinga tō tolu tau whamaui. Kana e kaike sio whamaui a kapita ko he. He taimini whonu he whialaki. Na e sio he whamaui. Kia pita he taimbo e tafoki. He? Pene pehe. Okaki katoe. Okaki tafoki. TOKONI okakai. Ko ia te rira. That's what you and I need to do. So he mena hoko whia rako ni mena osi. Pyramid. Now, all I do, FEINGA, do something that will make our people happy, make them proud, make myself proud. When I see you happy, I'm happy. When I see you proud, I'm proud. Ko ia, ko whawhiak mo tō. Ka wau mo whiha o hoki whaikola, le si tāia hau mai akta whiwa ngiau. Whai mahina be whao out lewa koe. We don't keep you long, you only come in, and you... So far, mau lere mai, ka ke lava, ko mian ko ne ka you whakaukau kei. Ka ke lava he, ka whiwhinei no silani, pite re koti, ka whiwhinei tonga. O ku lako he ka whiwhinei tonga, lau mano. Unbelievable. Ko maunga taha lako, a ka whiwhinei no silani, ko i pālu awhi. That's it. Mau siuki ai. O tō maria pe tō ngā ia. He kono ui ngā, was tuk te dog langi, he? Alugo tōha whukumala, was i tuku e konga kerekeregi langi, e hanga e ki ia whawhoha. Pia te ki fia, he? He fua hanga ue honina. Kei te tau ia moha au, o kai ha mea wharekai, ake hapa anga nei whatuputupu. I whangpete ki haka nei tāki mai pimete ki ngoe, he? Foi kapis me e te vesta polo. Kono ngā, ko that's a fact of life. Kai e mai, ka kawanaki. Ko ose tau live ke poni. Mando e live no me ko foi live bea ki. Kai whaka osma bet whananga. Sai. Koe whangamangun koe kuri. Ika whangamani ko sa ia taha e mamani. As a pet, eh? Mo whatonga e kuri. O ko waka nea lahi oro me kuri. Kama moni na. Ko ksio e kuri. Whai unganga ne taha kuri ko sa iai. A dog has no sense of time. Ka pauti ke almo kuri. Ke wharekoloa. Ke sopingi. Pa ke nano e kuri tu he. Mantui whu tonga. Ka ke toina no oe he, whikape kuri e tuitu. Ka ke alua, masipa ke alua tanga no maria.
E o se hoa ta. O te ho mai. Ka kuri e nia. O kei tau te lea peitua. The best thing about a takuli, they're very loyal friends. But a dog has no sense of time. Te mini fa amo na hange o mari hakuri, he? Te alwa shopping. Mani masa wi fa never take your husband ma. Kapa wa alo shopping. Hakono ya hurry hurry up. Mani ka pona ka alma kuri he. Mani masi fa shopping ni fa mon. Hako nga ko se mai kuria, hange ho puri ako hoa wa ho puri mindewa. Isn't that beautiful? Pero yun na nofto ta tonga. Na nofe to fo na rendi. E va taimi si. Taimi na nofto ta ina ko hanga o race fa nga kuri. Kuri ta fa ka to. O ngawe la he fai ako to. Ko ai se poka paika. Fa fanga akuri. Hako no nga, pau tok mo, taime afu he, ka awa pe luwa he ke ono e luwa. Mana tu kone ngawe pe akuri au te osilo. Pe koe, ako hanga lewa, nai ki kuri e ta. O ko hama pe kuri e pongpongi he, o sa pe o ta pe he man, hiki e niki foi wa e ta. Ko whafangu ya koe au. Ke o tuk koe ke o lunga. Nga o stai mui nau kai he. 14 dogs altogether that I raised. Sai. Pako favorite. Go kuri he. Now we go funny face. See, Katerina mono for its stupid face. He always makes me laugh. Pako funny face then. I five fe au hi. Kapok se mai ka ngawe go he 3 said. Hey, no fata to funny face ke fe au hi. Sivi kuri. Fe au hi free miss. Ai whanga kuri nei whai. Ai ka funny face ki mea rere maleri he isri said he. Le sita funny face ki kau he. Sivi kuri. Sai. Nei whika ua funny face. Kai ma we hai whukuri ha ko isi a mane. That was not fair because funny face was full tonguing he. Ko e. Wako hawe kasi e kuri ko am. But anyways. Ko hao, a funny face. Ko pare ko a funny face. Ka foi wasi. O ko kei efi mai be foi clock ko ya wa mai ki New Zealand hono. Fa efi mai magapuna, he? Ka ko foi me fa mai. Ko ala mo ko ma to ai vai ni weekend ni ha wa ko puri a funny face. Mani masi ma ko o sita hata hai a funny face. Foi sino le lei fu mani masi mo nga ko fu ko whangakuri tauhi. Masi ko whalire he na saya kau MMT he. Saya you're chasing down malo. So ko siya tuwa he kai kuri mai kau MMT o si whakariri ai peria nau tau he. Whamomon. Ko hau masi ko whakamomon. Ko ne hau pēr siya na ye ema mai kau. Kau he ngai fui whihui mahu inga te weki. O kui kai kuri ko ne ia mai peko ne kolo skula ia he tohi. He? No, you cannot kai hakuri. Ko ne ngā ko that's a man's best friend. Anyways, how got the fun nanga? Mofotonga if you watch a pack of dogs, pupunga kuri. Now, fat te holo mai. Te mofotonga be guaipo now taki, that's the leader. Be ko kuri go ya hek ta pepe ko for HIA. The dog is already acting like a boss, eh? And all the other dogs, they cannot mess with the boss. Boss, eh? Anyways, so if you watch a kuri, the mofatonga mea koni. Kuri go taki is respected, is feared by the rest of the dogs in the pack. Kakoi mea, mo ilo mea ko whakaofo.
Ka pau, I whai hatau, whanguri pia lavea, a kuri taki, the boss. Ko tango lavea, kuri go taki. You know what's gonna happen? E toi hanga kātau ke pe whangakuri ko I he peke. O kai, ai kuri taki. Well, see maybe I've seen it in my pack. I go ne kei whapa apa pe e whangakuri ko he pupunga. Ko ngā ko kei mo uilelei, mo kei tae lavea, ai kuri taki. Ko ina lavea pe monoka, ai kuri taki. O te tonu whoki hanga ki whangakuri, o TOKONI, but instead, they attacked. Attack lolo tonga ia ni whaingata ia. And that is what's going on with Delila at the moment. Ko ne whihala ki pe ataki. Hai me hoke ka mui, ke komiti. Hai me hoko, I kai ko nau toi hanga ki pe o whikai ngaki. Ko nau toi hanga ki pe o maloki. Ko nau toi hanga ki pe o talai moi combination na talai. Hamu tok talai he ko too late. Aia, na asta ton be mau talai, you knew all along. Hango lau, ko mo wala ki ngesta ngai, pa ko mo matai. Whana hala katoa, he? Ka neongo ya, don't be a dog, be a friend. Be a Tongan, a real Tongan. Ofa pe, kataki pe. Eko tau ilo, ko mo uini. Sio, ame wako ke alo fisi haki FUA kau. Tamuloki, mate. After a little while, the huli haki, mo ifo. Same thing mo mo tol mo mo ngai mole. Don't dwell on it, because it will make healing very hard. Learn now to detach yourself. Just pretend back, it was a bad dream. You woke up, hangi beho alo casino, alo lako fafe, lako walo feai, beos, bima meai. I said, wow, that's all right. I'm worth $8,000. So what? For once, I'm the boss of myself. I can do what I wish with my 8,000 or my 3,000. Expectations are what cause you to be disappointed. Bring your expectations now. Make your expectations realistic. Bea o tokanga, taime o lavea e kuri taki, o te moto hanga ko whikaingaki. Mo tokoni e. Peko ia pehe aki live o ko whaipon. Whaambe, ma wako ane ai. O whalahi atenga te koe tirila. No matter what happens, I tell you, hopefully mistake na iua. Tika ke tol. Tirila, there's always a way back. There's always, no matter how dark the night is, when you own up, you can win people's respect and love again. Hango pita o vega toit, ta foki, tokoni o kainga. Ko iai, malo apito mau tai mai mo koe pon, honga kia te aho mo ke a mai. Koe popakia ko at, loto ofa moni, from myself, the Princess of Flowers. Good night.